Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kigaldo iti pag masusyantayan kapiesta ng San Juan Apostol at Evangelista. Siklawod tamo po. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi yeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me ke kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring piyakapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili rap, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Mo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkusum kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, San Juan Evangelista, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabiatala karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na ding makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Roland and Evelyn Mateo Yadaw, at Senior Choir. Birthday Thanksgiving Daddy, Rodrigo Moreno, Elmer Bundalian, Ceris Erica Gomez. Successful board exam for Reginald Yadaw. Special intention, Joe and Rose Tolentino. Successful operation, Risa Poche. Speedy recovery, Pasita Manalo. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, at Lina Bonus.
Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Herlinda, Jose, Benito, Rodel, Tarcela, Victor, Enrico 9 days, Maxima, Natividad, David, Primo, Elizabeth, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Eduardo, Francisca, Josefa, Felisa, Alfredo, Fe, Jonas, Ryan, Juanita, Adel, Librado at Jesus. Magkabe, tampo kindalita pamukulat. Aking Diyos, luksok kayo pintula, uling mibay niya, Jesus. Manalangin ka mo, pasalamat pingit pa, salamat pumibay niya, Jesus. Pastol King Maranglem, magpastol kayong tupa, karela pepakit niya, ingangel na inggino, kayo tatakot, masayang balita ko, may bait lang eningdengi, talapagligtas niyo. Anak ni Diyos, luksok kayo king tula, uling may bait niya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat tingit pa, salamat pumibait niya, Jesus. Salamat pumibait niya, Jesus. Kilagin ng impam po ng anak ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekang timurin, Mayapayabak po. mayapayabak po mo. At Merry Christmas pa rin. At kaniya po talaga na ng Santa Iglesia, ang kapag masusyan kayong piyesta ng San Juan, Apostol at Evangelista. Batang bebe matampang ganap kanitin banal kapag masusyan, amin ang talapangin at pagkalungkutan, ding nanumang kasalanan ng agawa tamo, at manyata pantawad at pakalulo, king Ginoo. Ginoo, kapamilatan din kay kang ebangelista, talasulat, amatenakan, ipahayag ming ing may pabalita, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, kapamilataning pakamalan mong alagad, may kamasanting kayong pamaglarawan, kanitang kayabakan, ning pamanyubli mong mebye. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, kapamilataning sala mo, ikit ng wan, ing katutuan, at meniwalaya, king pamanyubli ng mebye Jesus. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king die alangangga. Amen. Kaya king Diyos, king matasoban mo, kapayapan kaing tao aking ang kaluturan. Pupuryan na ka, sasambanda ka, pasalamatan na ka, paigayan na ka, parangalan na ka. Ikaw
Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapamilatan ng San Juan, Apostol, bilalag mo kaya kami ng misteryo, ng kaya kang amano, aking minuna, makalihim. Kapamilatan ng panalangin at pamibule-bule, ipagkalod mo yung atalasasming kabiasnan at iruna, at apakinabangnan miti, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak, mabibi at magari kambemo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ding Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa nuwan. Susulat kami kay kayo tungkol king amano ning biye, ayat tuna manibat pa king kamumulan. Ikit miya at dimdam, ikit miya karing matami, at tigkil karing gamat mi. Mihayagya iting biye, ikit miya at patutuanan miya kaya kayo. Magsalita kami tungkol kumbye alanangga, akagum na ning igpa. Itiya ing mipakilala kaya kami. Papasyag mi kaya kayo ing ikit mi, at dimdam, ban akayabera kayo, king pamakyabe king igpa, at kang Heso Kristong anak na. Susulat mi iti, ban maging ganap, ing tulami. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Ing Ginoo mag-ariya, o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula ko sana. Ing biga at dulom, makapatulog kaya. Manalumpakan king kabanalan, at talang pangabiran, ing pamag-ari na. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Malalaso lang anting kandila rin bundok, king arapaning Ginoo, ning meto sikluban. Ing kekang katuliran, papasyag ning banwa. Sablang bansa akakitda, ing kekang ligaya. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Saslaging sala para karing banal, ating tula karing mayap apilubluban. Tumula kayo king Ginoo, ikong sablang banal, ating banal ng lagyo, kaya kayo yang pasalamatan. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Parangalantaya po yung maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Puryanda ka, O Diyos, kilalanan da ka anting Ginoo, ding maligayang apostol, parangalanda ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaon timurin. pamamasa kay may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King mumo ng aldoning Parmingo, Maria Magdalena, Milayiya, at mintakang Simon Pedro, at kimeto nga yalagad, apakamala ng Yesus. Nga nakarela, kinware king kutkutan ng Ginoo, at emibalo nung nure binili. Inya din walyay Pedro, at itang metong alagad at mintala king kutkutan.
Milayila dapat itang metong alagad, milayang mabilis kesa kang Pedro. At minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilog ning kutkutan, ikit ning telang pamburol, makabili ka rin. Dapat ay yalinob. Kanita, dinatangyang katukinay Simon Pedro, at taglus-taglus yang linob, king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin, ing telang pamburol, ating panyong penakap kimbuntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, na makakaliluwayang makatuklip king metong alugal. Linob yan naman itang metong alagad, amino ng dinatang, at ikit na at may niwalaya. Ing mayat ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurihan keno Kristo, makiramdam tamo po king umilya. May payabak pasibay po at Merry Christmas. May payabak po ang So, kilog na niting Pasko. Na karindet, talaga ng Santa Iglesia yung piyesta ng San Juan Evangelista. May bule-bule ako nung bakit ngayon ni-rekebit. Kilog na ng Pasko. At yung sinagi kayong loob ko, kayong isip ko, uling yung sinulat kayong Ebanghelyo, siyempre agpangkang San Juan, yung tutukuyan tamong yung sinulat kanini, malalaming entrada na, yung kayang Ebanghelyo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Iba later nga na, and the Word became flesh. Malalam niya teoloya. Juan Evangelista, niya siguro kilog na ning Pasko, karinya parangalan, uling kaniting malalam, inapsen ng amano para kay katamo. Mo karetang kinpanawuna, no nang ganang ining kasalukuyan, para karekatang sasalpan tayo. Juan, atin niyang kapatid, Santiago. So, metong la kareng minunang alagad na ning hapong Ginoo. So, ko yan Santiago, St. James the Great. At Juan, yung peka anak dili kareng apostol. Juan apostol. At siyempre, patsiyaw sa tapalang evangelista, ay apelyido. Kasi ngenda ka na rin evangelista. Pota rin hanggang apelyidong evangelista ngayon, lalo natin kung kaklase, evangelista, pota bala na kamag-anak na Juan. So iya po apelyido yung evangelista na yung tutukuyan na nini, kaya pansinurat ng maritak, kwento at pamibule-bule king biyena ning hapong Ginoo, inaus tamong mayap abalita. Huling apat na po rin, yung tutukuyan tang mayap abalita o Gospels, Mark, Matthew, Luke, ang po pa'y John. Yang tauling sinulat John. At malamang misulat siya kanini mga year 90 to, in between 90 to 110 year of our Lord AD. Sa San Juan. At yan naman yung ausandang the beloved apostle. Malapit malapit ka no keng puso na ning hapong Ginoo. Iya, ang po yung kapatid na kambi ng Pedro, ilang balampit, tuki-tuki na ning hapong Ginoo. Katang transfiguration at tsuya, anyang patalakaran ng Ginoo, tameto nga anak, tsuya naman, itang anak kamete, tsuya naman Juan. So, siguro baka mas marakalya asaksyan milagro'y Juan. Migit karetang aliwa pangalagad. Nauling abe, karetang atlong mas pitukit-tuki na ning hapong Ginoo. At inipining, meto nga kapansin kaya, malalam ya. Malalam ya teolohiya. Actually, pera king Ebanghelyo, sinulad siya pangatlong sulat, at patangkay patungkol diya pa kayo itang Book of Revelation, itang kapahayagan. Kin pamanyulat ng Timokeni kining Gospel, sasabihin ng lagyuna.
Kaya lang gagamit siyang nangaws na kanini, third person ba kanina? Sa tinibabanggitan ng lagyuna. Timoke ni nga na. Dinubya naman itang metong alagad nga na. Aminunang dinatang makanta. Pero karang Bible scholars, ini yapining mismong writer, kini pining writer nini, yapini San Juan. San Juan. At ining kaya katang ebanghelyong ini, o ini nga pansinan tamo, kareng labing metong ayalaga damitagan, uling kini, megbikti ni Judas, ing minunang diling meniwala king Jesus sinabliyang mebye, yapini Juan. Uling kini, kabudikit ng alaying inginukit ang kutkutan, Pedro, minisipya pa mo, at ba ng milyari, pero iya, agad siya kanong ana, at agad siyang meniwala. Dinubyaking, nga nanina. Kanita dinatang yang katukinay Simon Pedro at balabalaw siyang linub, higit ang makabili ka rin ng telang pamburo at yung kayang kimpenakapdaking buntok na. Ito yung makakayabe. At makakaliway kitang makatuklip kay metong alugal. At inipinin taulipong pamangamana ng San Juan kining account ni o verse ni. Linubyan naman itang metong alagad, aminon dinatang, at ikit na, at meniwalaya. At siguro po rin, deng labing metong alagad, agyan para-pareho lang alagad, ela para-pareho bilis, king pamaniwala king apong Ginoo. Agyan para-pareho lang alagad, para-pareho ing growth of maturity da. Balam kaya katamo kini, agyan para-pareho tang Katoliko, para-pareho ing speed din kaya katang pamag-mature, kaya katang kasalpantayanan. Meka dating kalupa ng San Juan, ingagad lang mas melulut kasalpantayanan, atin naman mas mabagal. So anyway, so ini papakit namin pwede tang miyayaliwa. At ating kalupa ng San Juan kaya katamo, mas mabilis ing panyulong da king kasalpantayanan. Pero yung maulaga siguro po, baling mitauli ka, yung maulaga, muli mo rin kitang dapat puntanan at ini ing kapaniwalan at kasalpantayanan ang ganap king Ginoo. Amen. Talakatapong init, kaya katalang yatad king Ginoo sa batang kaidwanan nga tamang makibat, Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Paraking kabilugan na Santa Iglesia, ipagkalubno sana ning Diyos kaya, rimbungan ning pangabayit ning talapagligtas, amatula ng pagmasusyan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Paraking meto ketawan, magsayala sana ring sablang tao, king kapayapan amipasyag kapamilatan ding anghel, para karing taong mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para karing sablang kayanakan, at anak king mabilog ayato, mirakayanan lasana king lugod ning Diyos, ameging anak amalati, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para karing kalulu at malulupig, ding mebalo at ulila, aranasan dasana ing lugod na ning Diyos, ameging maluka, pauli na ning lugod na karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para kaya katangan makatipon keti, nung waman linto tamo kapamilatan na ning makataong lugod, akilalata sana king iti mismong makataong lugod,
Menibatan king lugod na ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Gino'y turo mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Ngeni po adwan tayong sarilitang kapagnasan. O Diyos, si kami sanang magsaya king pangabayid na ning kaya kang anak, may bayid kaya sanang pasibayan kayabi na, ya amigdalang bayong biya kete king yato. E Kristo kaya kaming Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Dita pong makasadyang mag-offer, talakad na. Magkiyabeta pong magkanta kindalit para king pamagsadya ka rin. Sablang sigalo, balo mong balo at tunay Pasko. Kalam ning Pasko, kalam na ning Diyos, kalam ning banwa, parang tao. Kalam ning Pasko, bayit ning yato, kalam ning tuna, kalam na ning Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo tindawon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pabanalan mo sana reting kaya kaming ayin. Ipagkalog mo, king kaniting pa magmasusimi, king tauling apunan, king lihim na ning kaya kang amanong alanganga, pakinabangnan niya bilang kaya kang pahayag ay natad ng San Juan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ang Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ka timurin. yat nayorem puso yu. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang gadlubos mayipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi, king adoyti kakatman mong tula ring puso mi, ngayon nga kikilala mi kang Kristo yung pangapahayag ng lugod mo. Alang matang menakit king kayang miligaya bilang Diyos mi, dapat ngayon mayakit siyang anting metong kay kami. Kristo yung anak mo, bayo pa yung sablang panahon, dapat ngayon may bayit siya king panahon. Dinatangya banyangat ing sablang bagay king kayang sarili. Banibalik ing pamisan metong king kabilugan na nilangan. At tayran ing ketawan ibat king pangawalyan na king kekang kayarian. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel ka ring banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kekang. Banal, banal, banal yang dinu, Diyos sa mayupaya, ngipnuin banwa at ilabuan, ingkit ang ligaya. Hosanna, Hosanna, ipagkamat na sa banwa. Hosanna,
Aping banaloy pa, igay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso niya binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiin kalis ning ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, ipapasyag niya, in pangasipli mong mepye, pagsayan niya, marinaya medeka, in pangakumpanya ka, in kawakasan, in panahon. Manaya kekeka, manaya kekeka. Inyang inigaganakan mo pa, ang kamatay na pamanyabli ng may biyaning anak mo, darami kaya kayo ting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papak mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap king lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mo na naman, di kapatad ming Pepay nawan at maninayang subing niya, Lalana di Alfredo, Reynaldo, at Ageda. Ading alapang miyang unabdi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyananganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo. At inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutuk, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Napaminto king amahan tila pangabos at may bukim banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Kaya
Kabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakadulo, parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ang kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ang kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, anong lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kauntin mo rin. Ipo may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kapayapan. Ngayong ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, sa minalakok ang kasalanan ng yato. Noon tamang makakilala at makasadyan, tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas na yung amano mo, kumayap na ako.
Sinabi ning Ginoo, kapamilatan ning propeta. Kumagliyang birhen, lalaking anak na. Emmanuel, Emmanuel, inglaguna. Talakad tamo po. Panalangin king banal na Espiritu para king sinod on synodality. Itamongan po. Makatalakad kami arapan mo o banal na Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi. Abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Iturumay sukat ming dalanan at nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami. Emo kami pabustan maging panibataning kaguluan. Emo paboren idalana kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pamangabiran ilisyana la ring dapat mi. Akit mi sana keka, ing pamisan metong mi. Ban kanito, makapaglakbe kaming miyabe-yabe. Painturo king alananggang bir. At kami maliliging dalan ning katutuan at ning matulid. Itingan adwan mi keka, ama ni Gobra, karing sablang lugal at panawon. King kameto nga ning igpa at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, isan wan pisyag na king ingkekang amano, may katawan niyang tao para king kaya kaming kaligtasan. Ipagkalod mo king ing banal ming pamananggap kaya, manatiling mamunga ka ring diyemi. Uling yung ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Sa pagkanak mo po, wala pang misa bukas, ang po king Merkulis na so dang mitutuking aldod. December 28 and 29. Pang 30 na ning habak po, tintana. Okay. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kekang timuri. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, hingib pa, ang po ning anak, ang po ning banal na Espiritu, Amen. may harining kaya katang kapag masusyan, umetana, tugulan tayong Diyos, at ang kalupa tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakan po salamat, maya po oras kaya kayo. Salamat, salamat o Ginoo. Salamat king diwaling Pasko. Salamat o Ginoo, salamat po. Karing masayang galit, ikatang mamalita, hinggayapan mo. Salamat, salamat kayo. Salamat king pulet, itag
salamat King Pasko. Mabiya ko po kay kayo ing maya pa oras at masaya at magrasyang Pasko kay katamungan. Andiyan pa pong sasabihan ko kayo, masaya at magrasyang Pasko. Kambe na niti at muri ni lungkot, pauli na ning milyari. Karening kapatid tamo, lalong-lalo na king Surigao. Pauli na niting dinatang bagyo, imbagyong Odette. Dapat, busal na niting mga palyari, betala mo naman king kakatang panalangin. Kaya betala king kakatang kayadwanan king apong Ginoo. Na sana busal na ning miras karela, kaniting panaunan ng Pasko, yung apong Ginoo lalo ng pakit yung kayang lugod at yung kayang pamanantabi karela. Kawari po, iyan naman yung buri ng sabyan ng Pasko. Yung Diyos, yung pangabaitan ng kayang anak ni Jesus, inabaya na katamo, at kapilan man ita na magdili-dili. Pwedeng sangka nung bakit banwa-banwa, pagsadyan tayong mitmong tula, iting kapiesta na ng pangabait na ng apong Ginoo, yung Ginoo tayong so Kristo. Manano na sanang iting kay katamong kapag masusyan kaniting Pasko, pangabait na ng apong Ginoo, lalo ng palalaman yung kay katamong pamangilala na atyu busal tamo. At kay katamong siguro, lalong-lalo na kay katamong Arkidiyosesis, etamo dinasan nganti kaniting kapag subukan ngining kapaskuan. Nya siguro masanting, yung tula at saya kay katandaranasan, idake tamo, karetang kapatid tamo ngini, na mangailangan pamanantabi na ning apong Ginoo. Paramdam tamo, na busan na ning milyari karela, ating Diyos sa mamantabi karela. At yan paramdam tamo, kapamilatana muna ning katamong panalangin. Aldoldo po betalang panalangin, para bang kanita alampasan daing nanumang beyatan at kapagsubukan sa lukuyan dang daranasan. Kadwa, nung atintapong dake pera, para bang kanita gastos king karelang pamangailangan, malyari tamo pong padala, kapamilatana ning kakatamong Social Action Center, ketiking Pampanga, king sakop. Yan mo po yung magpadala, bang kanita, na anuman yung kikatang kasupan, padala, kareteng kikatang kapatid, tutupin yung diwanan ng Pasko, yung kikatang paramdam. At siya nga pong Ginoo, lalong-lalo na po tang mipanantabi tamo, po tang misob-sob tamo, lalong-lalo na po tang ating mangailangan, at atyu, laking karelang, balamo, daranasan, akapagsubukan.